Attorney, kamusta dati pa nagka-years what the operation backlash? Yes, apo, naging successful mat na ito nationwide nga pinaka-operation backlash tayo, particularly ito Ilawag City. Ado apo iti naikat tayong illegal campaign materials nga naipan iti outside common postal area. Ay na itinangrugyan ng totoo, Attorney? Dito apo Central School kasi nakita tayo tatay, ado tayo iti naipan nga illegal nga campaign materials, haan mat apo tayo common postal area. So, nag-ikot tayo pa dito bypass in the main thoroughfares Ilawag City. Well, hopefully apo awanan, but it's a reminder kada kandidato nga dapat iti istaan tayo no ay nagpila di mabalin nga pangipanan. Just in case tumanan adan, we will proceed our next step nga suratan dan, and if handa nagtumplay mabalin tayo apo nga pilaan kasi. Based on our resolution, ma-dispose apo dito, i-dispose tayo, and then dadya po, dispose na lang.